Šta je za profesionalnog fudbalera pogubnije? Pokidani ligamenti ili starlete? Starlete. Medicina i obrazovan svijet koji se bavi medicinom vam je dao mogućnost da se vi oporavite. I to je u 99% slučajeva trenutno. Kad vam gurnu ovi starletu, neobrazovanu, neškolovanu, koja juri samo tvoj džep, tvoj novac. Nema doktora koji tu glavu može da popravi. Starlete su napredovale napredovanjem tehnike. Danas starleta uđe na APR, ubaci time, vidi odmah čega si vlasnik idealnog dijela ove firme, ove kuće, ovog stana. Ona tačno zna, ona te tipuje. Zato su starlete opasni. Zato odete u beton halu i čim možete odmah da vidite čim je na telefonu, onda je ona u agenciji za privredni registar.